nya ukatagbom na le tso gome dzizia la kpamele mo tami se nyawo ne ma gblom wo le ma well na to senu le mia shia kami si enu gã zogbona doko magblom na mi se le ka gake na amade tsi de fefema egbona kpedige mi kata magblom na mi be mi yina de kakpo ma gome de kakpo gome ha ma ina nuga okay amesitsiawo vavage ake beto kata zozo ga nyigba hadzi ye va wo fa kpa de ko anyige lebe miawo shi me wo ko ham fa safie di ammo anchiga ammo amakatogbu anchigo ame wo du tune mia fa de konwa wo le de konwa fa kpa wo da shia me ma wo ko anyige afichichi ona so ya fova amatama ya wo mamatama ama ho nyi ko kaka gere ma uma o le jafo o ibana nyi ba hu afi be tofu mana ga te gbogbo egbonyara magede fesusu me itepe ma eno eko professor Awuno ono kpore nwome ebe abiade no ngonu nenye mark eno Awuno gbrobe amajojo eke nyova joa mark ye no nti afi okwa ye ma no enti manyi Awuno me dan vivo fo ye vie ta ejishinwe Awuno oh ka kenya magbon papa le de nyatepe nya onya nyatepe Awuno me dan vivo fo ye vie oku ha nyedi oku onwo wi da anyedi ge ko nuwo kata o so Kenya ashi mo dedo o va tozu ashi enye dogbara afi o ni o va to if afi va da de hota enye va di hota enye va di hafuma je wona ya goma Monglo Street a program yo kata ogema la mongle modogu Awuno zigbanto once le nyagbema le National Cultural Center ya mo kweni be program ya meji ma wonya akpodu yo gbona mbe Adam yo Nasim be program ye ogena gbo baba hunku na vedu voa mia de tomo monageu be na we abale wo le be na we yo gbona mbe hafina ton awo program ya ele be na wo program aglajeje mega samare ke pe gbo enu ne dibi awa na we na gble pe nya tepe ela be gba ebe nya gbe ne me kponyi wa gbe mu ka mejijigo vo na nyebe ne le nya tepe gbloma na nyebe jinu eve alo leti eve pele ngona wa agbomojiko enu mana be aro ya no program o mana maro dojiko anya mejibe pata bo kpo na nyeme gbonyi aro ya Dr. Dakofi Mesiego bo calm down we no well apotoma ina be yenda mu se moko program ya wo mita avombe aku hafi program ya je goma honye ni okata glomie le fifia ni premier jack ni okata hu ya ko nyeze mi rona yo ku ado va di pa mi kata eto nu garezui mi wo le bo wona du ko na de so re ngogba mi matonze comme afi ojo gaka elle mi amagba onu ike moko duan kujinya be odogu po alebo be no acho eblugba acho wo number 1 language le dukoyama language yo kata gbogbo kata le Ghana wo vo eye nya me gbebe no ne monyi wa eblugba nye gbante ke mi ano sosoro amle school emu maja ko moko no kudomiji enye plate of forma kaibe numa jova ya me nkuye ma yenye mi kene mo dunku ya boko no nkuduma foto ajizigede obo so blugba aka blugba onye afagba mo odoto blugba maton afagba fa afokapa anka afokpa katugo blugba maton achikugo na afagba banano la matere afagba antikro ma maton Ghana gbenyego so papa ala mi awo yen bari mi trode mi afa bounty ni okata bede ba ma hu ha ma fa safie ma aka ehi mi on to mi nu nyodo ma mi afa gba ina afa gba chi akpam kama de ikele klalo be
ya tromodo la be nyigbaji nu kako le be mia wa be view na le be o view ekpo ni aglo me le na mi ya nyang tong to glo me le na mi ekpo e mi etu Egypt zo bu ke va do afia go ya nya akpa vele mi eli elegota galem egbe ha do mi le fifia ashigbe kwe ha do mi le mi hang tong ya adagana kenye vegba tong to ya bede mi fa hos nya oma hosa ma de efia nyao vodu nyao etro hoviao efa le dominao dan agbo vodu da sogbo onya ahunyao miafa efegba mi pe ni aberema eva chi agbo oduda sogbo ma fifia gota ko ya mi le na mi afa hegba shika metonga gamde hegba fa amike ma ifa anatoma ne mi anye ni hebede amo mi ha ogbo ma le na mi a hegba fa anatoma ma de ma le mi afiam ni ho bede hegba ma ni ho mi aton to fu ya afia gere ma osogoli so buma yo ha de ma le e venya be oba venya be nglo ele vao do ka anglo vao ma fifia de na nika hamade nglo maka tan fon quoi que hamade chef ma aku nene ma ke venya be nglo mia ni hanya blomo la que le mie ton jawa gba fon aga de soren gobo que mi va o mi chi akpa ma ye fuma chi ye vivia do fia benya ma nya te penya o nya be benya ngolo mi awo ni ko za ye bare aval o gbo ni ba netu no chu nya fa akpa de ala ba e mi va fa le gota parce que vodu agbo voduda pe sogbo wo o to vo choji shika amo le nti o dama ma sha yiga ka nu yang tong nwanya o maganye o la ka la ba o beno to vo tue e ma gbo na mi so goma jeja ma ba o va na ma va o pro ma ye hoga de ma ko so kata la fima Sofia nya goma jefra parce o to vocho Sofia woli e o na ma da avole Sofia ji ko yi ma ka to vocho ni ma fia ba o de no mi aji ma vo vivia ye vo na mi nya ba anumo kata manyu numi onyo odi afima colonia ni aboyo da va de funamiele et vous va le mi ba mi a fait nous kata nous m'a dit nous vont mi tu fou ba et mi tu nous ma fou ba ye hanya ku mi a wu va se dire que mi gagne ko trop de nous ma bon mi he bedoma na gbogbo ya so ka ho no gba ye ya wodo afi mi ga ton ke fe be lo nu fufu no ke fe be nu mo wa anu damage wonya question que va bien aller because ye vo yo posusu dengo we bu na mi am yibo be kese mi o ko mi am yibo ko sokpele mi posusu ko sokpele kese posusu o wa bu fe be nu mo nyu ta megere posusu de la le nu mo nti epo
ndeka ko li yen bare betori enormen akwiye ifa gomadokba no na mano hwashiwa ko wura chitrenu ko otaw ko na ba mfina nya na to otawa wala ton musunu ogu no na maudi e gbato wo su ogbogboglo hala shiwa tọgbì ó fẹ́ ń tẹ́fẹ́ pọ́pọ́ kátàkátàkátàkátàkátà gbogbo ọmọ ó kó ìdádó ẹ̀kọ́ jáde wò tá a mọ̀ so inú hù gbogbo máa ṣí wa ń tẹ́fẹ́ pọ́pọ́ kátàkátà là tó ẹ̀bù ẹ̀fẹ̀fẹ̀lẹ̀ ẹ̀yẹ ò họ̀sẹ̀ à yé ẹ̀yẹ sáfì kẹ́ntì sọ̀sọ́ ká hùwọ̀ ẹ̀pọ̀ híhá àmọ́ kátà pọ́m nìlá híhá àmọ́ pọ́m nìlá dè agbo alọ́fà vẹ̀bla tọ́vọ́ ọ̀dán kẹ̀kẹ́ wí adán wọ́n fi wọn fùfú rẹ̀ ká ẹ̀ka fùfú kẹ̀kẹ́ ọmọ wí adán agbo alọ́fà vẹ̀bla tọ́vọ́ ọ̀dán agbo wí adán sikẹ́nyà agbo kátà lẹ̀ xexẹ́ yanua agbo akpẹ́ nẹ̀bla sikẹ́vọ́ ọ̀dán ẹ̀yẹ fan. Shika ahiyo honu ma shiwa hehe ama magaton fo fugere hehe ama nuode achi wogodo chige so ahiyo ho mi afa hosa mi ashia odwa bure mi an magaton hehe ama goma sego ni mezore mi ajima te ho mi abobobro ho mi afa hosa ho mi afa hosa toton lia enye wo hajiji maugare soha ni yoni soha inye mauga aswari inye ba mama taba so kleba evanya nuka hagba evanya music hajiji hagba evanya agba so wa gbe katari music yin safine ho hajiji ashiwa owe mawe ma hosho mawu nyanya mawu nyanya mawu lemawa yin hagba ho hajiji ashoko owo ji como na nyoma de dokioma Yesu ganye yelo le viwo fimo me ha ma o de me mi na fa ha we ma o ha ma to ma u nyogere mo wo Kristo to bu be le ma u nyogere mo de la be me to gwi o fa ha gbe ma o ma to ma u nyogere mo be be ta fifia o ho wo gbogbo o ma so ho hajiji ma mle anu a ngonglo zeshi ha o mi ba dagana ple adinkra menya ashanti a ofo nuwo ya fa sumo bolo a me ba sumo bolo ma ke kenye symbols sao de na be a segoma haina a flezematre kuma ga sia leko na sire le bolobo ma na pera ba zeshike le no mama ha hey na so de eke lo yue na seifata ko na de ayi ni halaji ayi ale tajine na pera zeshika le no mama ha so sumo bolo mama manya magbeto yi tawo mau ntete zeshimau dari ho de nuoma hafi ajihi hama zeshimare shiada goma sasalashi zeshima onye safi yo kemi sona wo na gbeto afi gbeto na asema hama goma zeshima ho shiwa oba tsefugba manya no yo
avo je shima ma ga tan vo fu gede ma wonu gbe amoyo kele nsom tumi gbo fifi le papa gbogbo fia be nanye bo ho gbogbo o ho hose o ho hajiji yesu so eto anye miape sumo bolo miape simoso eblobe adinkra pleto mo no ho no mo la siwa tefe bo ngeko kro fia be enuma na be fifia ne mi va gana du ya makra mi o evawa mi va la be aboyo mo nom na eblo ala be fifia mi cho blugba ko mi agbe ne review kele blu nigbaji ma no gbova kute pepe to kura blugba ko do mo le kle gegba apobe blugba do mo la mo nyu vo still ya ko do mo le bro ojibe on ko mi ho ale be o za gba fifia o to fe gba mimi de mi aji mi avio ha mi afa gba va npam na ota o gba be yo maga mi afa gba odo gba dogo fifia fi na yire fa yin gba ma fifia blugba ko ran so sem hajiji o ha na gadang ma fifia bu ha ko fo mu le ni on to ya fa hajiji o ma sago so no ikuta fa blu ha ko na no so sem ma ba haraka sago avo ba hawa music ya nye music na hama mi va we ko na hakatama mi va we ko music na China to India Israel yevuo wonu mo ne mi nyama ogbro mana ne kameli kenye anu jesi da nu ke mi akpade jesi be nyama ogbro mi le ai ma trole to bi o nu anwo na Yesu na nka Yesu ga yen lo ko jimude atawaji fa gba harefia enyale enye dem ya menya jiji kanya bagbo kajire kama ma papa ji haji amenya ji na oro be amuro se mi nkwa doctor da ko fi abage ababa ji ha nlo fi jiji onye na ne fa da me ko aji enya bi akobe nya loro onye bele ya gboro okay so aboyo re ramari e ko mo ko nyeba oho o manya nya shi o ko o to nu wo aglo no ba nu ya yen yu to kwe afa ne to nu ma ko ma to se na ne ka wo me o ko da boyo apobe anu nu ye zo ye bari e wo ba yo da boyo mia ma so documenta ma so fiami hire ka ho Macaulay ya la fi ebo glomba de e va Africa e poba nu so gbo mi ashi fu no katan la mi ashi fe fiere kamalio amada hare kamalio nu kata ma shama lengo ka nduga afi o tan ho mi afa nu mi ashia azebe yo poba hosele mi ashi boglo le mi ashi ngo bada woma azebe yo ho mi afa hosa mi ashi aho mi afa gbogbo mi ashi aho mi afa suku dadale mi o mi ba suku o na gbeto po mawu ple ogre mawu fa guma azunyala no mawu le mi o mi ashi oye bonu ka suku emi yo ne to enlighten the mind the word kuwa manya kuye glomolo manya amayikuwa emi glona amayikuwa those who have gone into the sphere of light we ka kalima nuba amayikuwa bogoza dagala makue kuwa kwanya ka kalia kokko ajihu hame enya kuwa so ni eva jonya ba ahi over humia fa nu kata miashi mia ale mi vovo na gbeto gana de ma ufa bum azunu nyala nu nyare kama la gbara re kama he ba no kata lia no o preso kata be o de nu nyale ma manunya gachire ka ha pogale agbala o kata la yin gba ya manunya gachire ka ha pogo kete poga nunya mola nunya ma goto faji mola nunya am goto faji mola ka gban le soro mi lady information ma agban information ka kala na naima ko ka kala na mo bade na liuyo na ma suklia
vivi c'est le sucre akana over sugar sweet anya nuye sweet awo fasi kama na onuka fasi kama na dunka fasi kama na du sucre afina nyaba afina nyaba sucre nya so sucre ya onu tapopo enye sucre ya ni ha chimo ehi sucre ya nyira regina o vivi c'est ma chi adegina wa ni ma nye sucre ya na du bon la gbon fefefema ni anaba na ku gbon ya o gbon ya gbon fefefema enye nu nya tong experience enye nu nya menye nu ya ne menye nu a o ngara gba ma menye ye o talbe mi atoko le mi adeko nu so mi atok bi o de en amol mi afa khosa o ma siko so na vo de nu nya gboam ça fait mal au va homia chima que vivia so merci gaka so agbanyanya ma ya agbanyanya olo agbanyanya gomede na no ale a chunia ni ale ni je na chue ta ma ba ale ka ko lo do ko na va chue na ngole ba chue un po enya agbanyanya enya agbanyanya vo kpo nu yike wonu kun be amayu desku de ngwaruwa ple Kristo tarolia to bobonye Kristo to awo hode konu jiose ama be kpo mi novi Dr. Jakofi ele mi agba kpo ba ya de konu a hojise to bobo Kristo to onye an ta fa kpo do ko na ne ta fa le nuama o kudangu nu ya nya ta fe manya me ke fien asuna fere ko re lo di dare fa gboma mi kata glo mo lai mo su ba el klan ba re kamo anu onyo de ko dare fa gboma tan ne mo le ba mo siam wa kaloru kwiji ne mai enu nya ma se be nu nya ni be le ba mo siam na kaloru kwiji amashi awo amashi amade ezebe na va agade nu nya la de gbo amana wo na o de nu nya gboma aja ko fi la ma fi fia nu ya kata o nya ne de vi o ma tere unti o ngera gba ma ha ma re ka ma tan ogo lo te tegere aja ko fi unti anu unti kwi asa kala nu ya lo woni nu ya lo wi nu ya lo woni nu ya lo woni wu wono strong hu ka afa wolo afi nu manava avure fa gbogbo no be ya strength bana ma shiwi ha o mi ha glo ma le na mi fifia de me do gare do ki me hu ka fa bla ton voton asi me va kere nu anti ha gbogbo na mi fifia menye nu ko yan ma la gba re kamo ma la gba re ele nyanya na ma se ma la gba re kamo e ma nye papa me da o kagbo amega agbado hu menyanyo be se hwi ntome na le manya be le kopare ko yo be Ashanti Chrome wana ya do jijo ale gbogbo ne do kosira gba obo masebe na cho TV akodare go talaba mo sorinti amaga agbado hu ikan le Ashanti Chrome na gbe fia new Ashanti Chrome e ma nye papa me dawo Dr. Ajakofi le gbo nye fifi la ele be ma di matro la Ajakofi gbo ma bie ba bie susuita tututu je ba ma de na no anya buta ma be me na de Shekina Heba Center susuita olebe ama na kakaraji tohema na no si menyebe amana choko me doyofo ele ba do no manti gbedam ye no gbova susuita Shekina li yikan dofa mageglimo matoyimo alola na makole no yivu akwejia egbova fo no chunu monti egba enya papa madakpe manya gro now ke nyi chokosra egbo na ye enye nkeke ke me chohe dare fo no chumi adedu nti me gere me ape yivu be talent aboyo gbro hakpanya pletoto mo me namo no popo mo pletoto alabe me dada yo ko gava me agbonyi choha na nye be yi de mo oga me adomi no genyi choma alabe me asro no de ka varo chu woda mantini mi wevoa bida wa gbogbo gava agava yi de uwo na oji bida ko manya gro na kazo yi da ba matrole Dr. Ajakofi gbo alabe ba bia yi kan abie kure Shekina Heba Center ntia wadonti dongwa nyabe kosira memiela abale kenye pro miele nyanyame na mi be okura kple yahoda gba azigeda Dr. Gbogbobe kosira e ma okura kple yahoda la takradi tobo to enye Apollo takradi Apollo sure too sure banker ejenemi
mi jagba mi awolenti na maga ire tepe mo aga yi pe gbogbo afi waga onuka doctor nagava jagbagba kosira me miele fia okura player oragba doctor be yele takrade doctor be yele takrade eta ma trolle doctor anti azoma ho onuma kukucho doctor anti doctor pe kapo jesi onye 0244 941428 0244 941428 Manushi Mava. Ago na miva Pan African TV mi atop ao